Operation Sindo hari byinshi yagiye ivugwaho, Abahinde, Abanyapakistan byose biri kugenda bizamuka, ariko kubera iki iri guhuzwa n'intambara y'isi ya gatatu? Se kubera iki abenshi bari kumva kugira bareba bari gupfa ndetse n'ibitero biri kuba, kubera iki bari kumva yuko ari intambara iri kuba kugira ngo herekane ubuhambare bw'ibihugu byombi? Kaze neza kuko reka tubivugeho gatoya, dore nk'uko hariya bagiye babibaza, hari byinshi biba biba ariko biba bibera mu maso yacu, ariko ni bakeya babasha gusobanukirwa ese biba biva hehe bikagana hehe. Reka dutangire. Kubera iki Pakistan ikibazo cyaba atari icy'uyu munsi? Kubera iki abantu batagomba kubifata nk'aho ari akantu kaje gutyo gusa, kakaba karabaye biraraje birarangiye mu minsi ingahe, 3 cyangwa 4 bikaba birashize? Bifite aho bihera kandi bihera mu mateka. Ubundi Pakistan n'indi ubundi akenshi wakundaga kubibona bihanganye cyane mu mukino wa tennis nako wa cricket, ewana bikaba bishyushye cyane, ariko uyu munsi iyi ntambara yari iri kuba, ijambo rivugwa ari ryo plutonium ndetse na uranium. Ibi ngibi ari byo bifite icyo bisobanuye cyane ku ntambara y'isi. Kubera iki? Kubera ko Ubuhinde iyo bukora ibitwaro byabo bifite imbaraga za nucleaire bikoresha icyo bita plutonium, ariko Pakistan iyo igakoresha ibitwaro byayo ikoresheje uranium. Uranium rero, ibi bitwaro akenshi ku isi ababifite ubundi iyo babivuga kugira ngo igihugu kidatera ikindi, kubera yuko ugiye kureba neza ukareba icyo bombe imwe yakangiza n'umubare w'abantu byakangiza, ntabwo ari ibintu igihugu cyakifuza yuko biba ku baturage bawe. Buri gihe rero iyo bavuze ibi bya uranium nako nucleaire, ibi bombe cyangwa se ibitwaro bya nucleaire byaba bikoresha plutonium cyangwa se bikoresha uranium, aba ari ukugira ngo intambara zari ku uyu munsi. Ubu ngubu nonaha icyo tugiye kwibandaho cyane, turareba noneho kubera iki intambara ishobora guhuza ibi bihugu ivuye aha ngaha. Ubundi twakagoye kumenya yuko Ubuhinde ubwabwo bwagerageje ibitwaro bya atomic bombe mu 1970. Icyo gihe Premier Ministre w'Ubuhinde yitwaga Atal Bihari Vajpayee, nawe nyuma yaho ndetse wumve ukuntu isi itangaje, bagiye muri ibi bitwaro muri 70, ariko muri 98 Premier Ministre Atal Bihari Vajpayee ndetse na Pakistan wa Pakistan yitwa Nawaz Sharif, bombi bamaze kugira ibi bitwaro bemeye yuko bazakora iki, batazongera kubikora muri 98 babeshya isi, binatuma na Prix Nobel nazo zigerageza kubareshya ngo bazifate. Ibaze guteza ikibazo hanyuma wanavuga ko ushobora kubireka, isi ikagukomera amashyi. Rero iyo uvuga bino bisasu, ntabwo ari ibisasu byoroshye, kubera yuko amagingo aya ubundi iri kureba ibihugu bifite za bombe nke ugereranyije n'Abarusiya ndetse na Amerika. Nk'Abarusiya bafite atomic bombe zirenga 3700, hanyuma Abarusiya bafite 4300, mu gihe Pakistan yo ifite 170, Ubuhinde bwifite 180. Yari kumva ari utuntu duto, ariko icyo bishobora gukora, nk'ubu urugero ufashe igisasu kimwe cya Pakistan cya nucleaire, uba usanga gifite wenda nka kilotoni 45. Izi bazirashe muri Mombe cyangwa se muri Mumbai, hashobora gupfa barenga 582, mu gihe ushobora gufata bombe imwe ya kilotoni 60 yiva mu Buhinde, wayitera ahantu abarenga 500, wabitera muri Pakistan nko muri Karachi, bitewe n'ukuntu icucitse hafi 681, byose bigahita byitaba Imana. So rero ubu ngubu buri gihe niyo mpamvu akenshi iyo utangiye kunegosiya ngo ureke intambara, ubundi uba ugomba gutekereza ni ikihe kintu abantu biteze muri iyo ntambara igiye guterwa. Ari nayo mpamvu bihita bidusubiza inyuma mu mateka. Ni ukuvuga ngo Pakistan n'Ubuhinde batangiye guterana ibisasu kera cyane, ndetse n'ingaruka zabyo zagiye zibaho. Ariko icyo nakubwira ni uko rimwe muri ibyo bihe byagiye biba, hari inshuro imwe byabaye, hari igice kimwe batari kuvugaho. Mu 1971 icyo gihe bibaho, intambara zaragize, intambara y'Abahinde ndetse na Pakistan ibaho, abarenga 11,000 mu ngabo za Pakistan zarahashiriye. Icyo gihe hari agace kari kigumuye, akenshi kari kavuyemo igihugu gishya ubu kizwi nka Bangladesh. Aya n'andi mateka ukwayo. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe
abanyapakistani batsindwa iriya ntambara ntago babyibagiwe, byabagumye mu mutwe guhera icyo gihe batangiye kudevelopa ibitwaro bya nucleaire. Ahangaha ni ukuvuga ngo niyo unarebye mu myaka 6 ishize ku itariki 26 habaye igisasu gikomeye cyabaye muri Kashmir. Izindi nshuro zose byagiye biba ari muri Kashmir n'uyu munsi, ariko igihe kimwe byabaye atari Kashmir hahise havuka igihugu cyitwa Bangladesh. Niyo mpamvu iyi ntambara uyumvishe ntabwo ijya igenda yoroshye, kubera yuko na Kashmir nayo baba barwanira uzayiyobora wenyine. Hari ibice biyoborwa na Pakistan, hari n'igice kiyoborwa n'Abahinde. Ibi nayo n'andi mateka, ariko hari ubu ni ukuvuga ngo iyo Kashmir uyivuze hari ibyabaye, ariko akenshi muri myaka 6 ishize hari icyo gize nka Jaish Mohammed. Iyi ni ukuvuga ngo bawufata nk'umutwe w'iterabwoba, ariko bavuga yuko ufashwa na leta ya Pakistan. Ahangaha ni ukuvuga ngo Modi cyangwa se buri muyobozi wese icyo gihe myaka 6 ishize ntabwo bashatse kurwana cyane, ahubwo bafokasinze mu gushyira ibintu bicuruzwa bivuye muri Pakistan bijya mu Buhinde byongerewe amahoro, kugira ngo cyangwa se biba byafatiwe ibihano ku buryo byari bihenze kugira ngo Umuhinde abikonsome. Hanyuma hakazamo no kuba hari n'amazi, abazi amateka wenda ntabwo ariyo tugiye gusobanura, buri gihe bahora babwira Pakistan abafitiye ingenzi, bahora bababwira yuko nibakomeza kugira bashobora kuyazibira ntajyeyo. Ibi ngibi nanone n'Abahinde bakomeje bakora iki, bagiye barasa cyane ahantu iyi Jaish Mohammed iri muri Pakistan kugira ngo barebe yuko barekera kujya muri ibi bintu, kandi buri nshuro babikoze Pakistan yo yarangizaga imeze nk'aho ihakanye cyangwa se ibivuyemo. Rero ibi byose ari ibintu bikomeje kugenda biba muri iyi minsi, ngo hakoreshejwe ibisasu bikomeye cyane birasa bikomeye bivuye mu Buhinde, ukumva nyine ni ibintu biterwa. Ariko nko mu mateka iyo urebye neza nko mu myaka icyo gihe ishize, Imran Khan we yagerageje kugerageza kunga, ariko we bari banafashe n'umupilote wari wakoreshejwe bajya kurasa. Icyo gihe baranamufasha, hari interview yamamaye cyane iri ahantu hose, bamubaza ibibazo bitandukanye, bamubaza niba afite umuryango, nyuma bikarangira bamusubijeyo. Ariko kugira urebe yuko kino bintu biteye ubwoba n'Ubushinwa bubirimo, kubera yuko abazi bino hari igice Ubushinwa bwaje gufata nabwo bwakise Aksai Chin, ubwo buza no guhabwa na Pakistan ikindi gitwe kize Chakham Valley. Ni ukuvuga ngo ibi bice byose byahawe Ubushinwa, butuma n'Ubushinwa iyi story iyo itangiye batayijya kure. Ubundi bitangira gute? Akenshi bitangira mu 1800. Iyo urebye amateka ubona mu 1847 igihe Abahinde bacagamo ibice Ubuhinde bibiri. Icyo gihe Kashmir yo yari nayo ibigendeyemo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya Kashmir cyari uko yari ituwe n'Abayisilamu benshi, ariko umwami cyangwa se umuyobozi waho yari Umuhindu. Ibi ngibi icyo gihe byasabye yuko Abongereza basabye umuyobozi wa Kashmir guhitamo kujya ku Bahinde cyangwa se akaba yajya kuba Pakistan. Umuyobozi yarabyanze, abanetre yanga kugira icyo avuga. Ni ukuvuga ngo mu gace ka Punch hatangiye imyigaragambyo nyuma yaho mu 1947, ndetse n'Abapakistani baza kuyijoininga. Icyo gihe babohereza abaturage bari bahaturiye hafi ya Kashmir, hanyuma nabo barajoininga, barangije bajya kurwana. Barwanye wa mwami ahita ajya gusaba ubufasha Abahinde, ariko Abahinde baramubwira ati okay, ningwemera hariya uraza kutujoininga nawe ujye uyoborwa utwarwa n'amatwara nk'ayo mu Buhinde. Ibyo byahise biba intambara ya mbere yahuje Abahinde na Pakistan, ariko ijya kubera muri Kashmir. Icyo gihe yarabaye irakomeza, ariko mu 1947 nabwo baje kugerageza kumvikana kurekera kubirwanira, ariko mu kuvayo ntago byarangiye, kubera yuko bari babeshye yuko abari bureka Abakashmiri bakitorera amahitamo yabo y'ahazaza, ariko bakoze amalobbying ateye ubwoba ku buryo n'amatora atigeze abaho. Ni ukuvuga mu 1965 none intambara yarongeye iraba, ariko hano ni buri gihe Abahinde n'Abapakistani bararwanaga, ariko ababihomberagamo buri gihe naho barwaniraga ariho muri Kashmir. Noneho mu 1971
haje guhindukamo akantu, ni ukuvuga ngo hari igice cy'iburasirazuba cya Pakistani abahinde bo bahise bafasha bariya barwanyi baho kugira ngo barababwira ati ubundi kubera iki mutakiha ubwigenge mukava kuri kiriya gihugu birangira igihugu cyitwa Bangladesh kibayeho. Ibi bintu biri mu mutwe w'abanyapakistani biracyabarya kugeza na magingo aya, ni nayo mpamvu iyo babona hari ikibazo iwabo hagati yabo cyangwa se n'abahinde hari ibibazo bafite, barema zino ntambara kugira ngo barebe yuko bongera kwihuriza hamwe kugira barwanye umwanzi bahuriyeho. Aha ikintu cyabaye ni iki, ni ukuvuga ngo Bangladesh yabayeho, ibi byahise bituma noneho Kashmir uburemere yari ifite bujya hejuru kubera yuko icyo gihe abahinde ndetse na Pakistani bashyizeho intwaro n'ibiki byose kubera ko ni ahantu hari strategique ku buryo ibyababayeho bitazongera kubaho. Mu 1987 rero abantuza nibo abahinde nibo bakoze icyo bita kuriginga cyangwa se kwiba amajwi, hanyuma haza kujyaho ishyaka rimeze nk'aho rishyigikiwe n'abahinde cyane, Jammu Kashmir biba ibibazo noneho ko haba hari hatuwe n'abayisilamu. Aha ngaha ugaragara nk'aho ariho ikibazo gitangirira kubera yuko aha ngaha abasilamu cyangwa se bari batuye kiriya gice nabo batangiye kuvuga bati reka turwane noneho ku bwigenge bwacu bano bantu tubirukane. Aha ngaha Pakistani yo ntabwo yari yitaye kuba bano batsinda cyangwa batatsinda, yo yiboneyemo amahirwe nibwo kuza igahita izana abarwanyi bafite amatwara n'ibyaha bijya bumva ngo bafite amatwara akakaye ariko bo bafite inyungu zabo bwite. Aha ngaha bahise baza bifatanya n'abanyapakistan, hanyuma abahinde barebye bahita babona ko bitari bworohe, niko kujyanayo abasirikare barenga 500,000. Ibi bikwereka Kashmir ukuntu ari ahantu h'ingenzi mu mateka y'ibi bihugu ku buryo ibisobanuka cyangwa se amakuru yose wahabwa ni makeya kubera yuko ibitabo byaranditswe ndetse n'aba expert nabo babivugaho ku buryo Kashmir ikibazo cyayo kiracyakomeye n'abaturage baho ntibazi uko bizarangira. Ni ukuvuga ngo mu 1998 nabwo Atal Bihar wari premier ministre w'Ubuhinde ndetse na Nawaz Sharif wari premier ministre wa Pakistan nabwo babemeje yuko noneho batangiye gukora ibitwaro bya nucleaire. Noneho umwaka uciyeho kabisa bakibivugaho, no kuvuga ngo habaye intambara yahise ijya ku gice cya Kashmir cyari gikontrole n'abahinde cyitwa Kargil. Aha ngaha niho intambara yarabaye, ariko n'ubundi ya mirongo itandukanya kuko buri wese barwana bagira ngo badomine, buri umwe adomine hamwe abashe gushyiraho guverinoma igendera ku mategeko ye, ariko nta cyahindutse byarangiye gutya. Ariko bemeje yuko bagarekeye, ariko ututero shuma cyangwa se ntibyigeze bishira. No kuvuga ngo ntibyigeze bishira kubera iki? No muri 2001 barongeye habaye umutwe witwaga Lashkar-e-Taiba wabashije gutera bombe ntuza ibiro by'inteko nshingamategeko y'abahinde ku buryo abantu 14 bapfuye. Muri 2008 barongera ya groupe n'imwe nyine Lashkar-e-Taiba nanone yongera iragenda yica abarenga 174,300 barakomereka. Ndumva icyo gihe ndumva ari gari ya moshi, ndumva ariyo bashwanyaguje muri Mumbai. Aha nabwo ndabyibuka neza kabisa kuko amakuru icyo gihe yarasakuje cyane. Hanyuma nanone muri icyo gihe abahinde barababaye, barangije baragenda bajya kurasa abantu bigaragambyaga muri Kashmir, abenshi barabica barabavuna, abandi birangira babaye impumyi. Ibi ngibi rero byakomeje gutya, byahise bituma abantu bitewe n'ukuntu abahinde bitwaye bahita bajya mu kujoininga ya mitwe yo muri Pakistan yo ifite inyungu mu byo kugumya barwana, ariko bakabashyiramo impamvu yo gukora revenge kuri ba bahinde, bakabatoza hanyuma bagasubirayo kwiturikizaho ibisasu cyangwa se guhangana n'abahinde. No kuvuga ngo sikiri igumya ari yayindi, abahinde baje bararwanye bamwe kubera babajwe no kubura ababo bahise bajoininga ya mitwe ifite ihuriye na Pakistan, hanyuma nabyo bamara kuvayo bakahita bajya kurwana nanone n'abahinde bameze nk'ari muri revenge. Bihita bikugarura neza kugira ngo mbi situation. Muri 2019 hari umuhungu w'imyaka 19 witwaga Adil Ahmed Dar wavaga muri Kashmir nawe mu gace kitwa Pulwama. Aho niho ababyeyi be nyuma nibo baje kuvuga ko muri 2016 mbere yuko ibyo byose biba,
umunsi umwe abasirikare bo mu Buhinde bamufashe baramuhagarika, harangije baramubwira ngo nafate izuru rye agenda arikuba hasi. Uwo munsi bareba ukuntu bamusuzuguje biramubabaza cyane. Hanyuma nyuma yaho uwo mwaka aza kwisanga bamurashe ukuguru ubwo yari ari mu myigaragambyo yo kurwanya neza ubutegetsi bw'Ubuhinde. Ibyo byahise bituma muri 2017 ajya muri wa mutwe uzwi nka Jaish Mohammed. Uyu Jaish Mohammed impamvu tuvuze ni uko n'uyu munsi ibi by'uyu munsi nabyo ugomba ugarukamo. Ahangaha baragiye baramutraininga neza ku buryo kugira ngo akore revenge yemeye kuba kwisturikirizaho igisasu. Ni ukuvuga ngo muri 2019 icyo gihe nibwo yagiye yiturikirizaho igisasu yahitana convoy ya gisirikare. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo India cyangwa se Pakistan n'Ubuhinde nta kintu na kimwe cyiza bahaye Kashmir, nta mpamvu n'imwe bahaye abakashmiri ituma buri gice cyafata, uretse yuko buri wese ajya muri kimwe gice kimwe amagamije revenge ku bandi gutyo gutyo, ku buryo n'ubu ngubu bitararangira. N'uyu munsi ntabwo bijya bishira, bari hari maze igihe, ariko Operation Sindor iyo impamvu yo tubonayo bifite aho bihuriye no gutegurwa kandi bameze nk'aho bari babiteguye, kuko iyo urebye ko Abahinde bari bateguye gukora launch iyi weekend igiye kurangira, bari batangaza launch ndetse n'icyumweru gishize gahunda yari ukulaunchinga igice kizwi nka BrahMos facility yabo iri ahantu bitwa Lucknow, ariko byarangiye babisubitse, babimenye na mbere, intelligence zabo zari zabibabwiye, ku buryo ahangaha Abahinde nabo Pakistan bitewe n'umugabo umwe waje kuza akica abakerarugendo ahantu mu ishyamba, nako timu ye, byahise bituma Abahinde bakora babishyura barasa ibice birenga 9 bifite aho bihuriye n'uyu mutwe wa Jaish Mohammed. Rero ikintu kigomba kumenya, iyo urebye ibikoresho bari gukoresha harimo ibiva muri West zizwi nka Storm Shadow, ariko n'Abahinde nabo bakajya bavuga yuko hari izo nabo barashe. Rero ibyo bice 9 byarashwe byose bifite aho bihuriye na Jaish Mohammed, ufite ibyicaro byabo biri muri Bahawalpur. Ahangaha Abahinde barahatatse cyane ku buryo bakoze igitero cyamaze iminota 23 ariko bakoresheje ya ntuza y'Abafaransa yitwa Rafale. Iyi ngiyi yatwaye ziriya ndege, hanyuma amamisiri akajya avamo ajya kurasayo ku buryo n'umuriro byisanze wahabuze. Hanyuma ibi ngibi nanone rero bakomeza bavuga yuko bishoboka ko bitewe n'ukuntu ibikoresho byakoreshejwe, aba expert bose bavuga ko bifite aho biva kuri Air Force Station iri ahantu hitwa Ambala. Ahangaha niho hari ibikoresho bya Rafale mu Buhinde. Hanyuma ikindi nanone bakoze ibishoboka, izi ndege nyine z'intambara ntago zigeze zikenera kwinjira muri Pakistan, ahubwo zakoresheje izindi technology zo mu kirere kugira ngo zitere aho abantu uburyo bwafasha uriya mutwe wa Jaish Mohammed bwaba buri. Harimo n'izakoresheje za Sukhoi ndetse n'icyo bita BrahMos supersonic missile, bashatse kuyikoresha ariko ntibari bayikoresheje ku buryo kuko yo iri mu zirenze, ariko bakoresheje, bigaragara ko abantuza bavuze ko ari izo bagiye barasa. Abapakistan bavuze yuko mu zabateye harimo izo barashe, muri 7 hari izo barashe ariyo ya Dassault Rafale zo mu Bufaransa, za Sukhoi, Mikoyan cyangwa se iyizwa Iyai Heron yo muri Israel. Hanyuma ibi byose ntabwo byarangiriye ahangaha, kubera yuko wenda igiye mu ncamake z'ukuntu ibi bintu byagenze, hari umugabo witwa Adil Ahmed Soka. Uyu nguyu niwe bibavuga yuko ari we nyiri igitekerezo, wanaciye n'inzira zo guca muri rya shyamba barasiyemo abaturiste. Nabo babikoze igihe gitoya, banagiye bari batse abantu bari baje gusura aho ngaho, bamaze kwicamo 26. Telefone babatse baranazijugunye kugira ngo bataza no kuzikoresha babakorera tracking bakamenya aho bari. Magingo yo ntibarabafata, ariko iyo urebye n'uyu n'ejo bundi Trump yari yavuze yuko ngo yanegosiye ngo kurekera kurwana, ariko ababonye amakuru mwabibonye yuko na Pakistan hari intwaro yifite ya F-16 itemerewe gukoresha, kubera ko Abanyamerika bayibagurisha aho bababwiye yuko itemerewe gukoresha bari guhangana n'Ubuhinde. Ubwo ibihugu bindi byose barwana nabyo, ariko ntibemerewe kuyikoresha barwana n'Ubuhinde. Hanyuma
n'Abashinwa nabo nibwo bahise babona ko iriya G17 ariyo yari iri gukoreshwa cyane muri iyi minsi, kubera ko ibikoresho byavuye muri Amerika bigoye yuko babikoresha bahangana n'Abahinde. Rero iyi Pakistan ejo bakimara gutangaza itangazo ryo kurekera intambara byarangiye, ahubwo nayo ivuze yuko ngo yangije BrahMos. Iyi base ya BrahMos rero impamvu ibi ari ingenzi, iyi BrahMos ni ingenzi cyane kubera ko niyo tekinoloji Abahinde bamaze gukora ikomeye cyane ya defense, ku buryo nta na hamwe yari yagakoreshejwe, ariko bashatse yuko ikoreshwa ngo bamenye nayo ibyayo, bamenye n'ukuntu bayibeshyera, ngo niba nta amasisiteme ahari atahangana nayo. Byose byari mu kugira ngo isohoke ikore, ku buryo batatse Abapakistan ejo batatse igice kimwe baravuga ngo bavuga yuko ari ukwishyura Abahinde ibikorwa bakoze babarasira nabo ibice byabo bya gisirikare, ariko Abahinde nabo babishyize ku mutima ku buryo nabo bayikoresheje, ku buryo n'uyu munsi umuyobozi Adityanath yabivuze neza avuga ati umuntu ushaka kumenya ubuhambare bwa BrahMos yacu, iyi BrahMos yakozwe ku bufatanye bw'Abarusiya ndetse n'Abahinde, ko bahuje imbaraga, ikaba ariyo defense system iri mu za mbere ku isi. Hanyuma bakaba Aditya yakomeje yibutsa abantu avuga ati ushaka kumenya ubuhambare bwayo nabaza Abanyapakistan uko byabagendekeye, byari ukugira ngo bakureho amakuru, dore ko ejo bari bavuze ko barashe iyabo, Abahinde bahita bakoresha cya kintu neza bavuze yuko ngo cyacitse, hanyuma baragenda batera ubu Pakistan, ariko ifite tekinoloji yo kuba ihita yigaruka cyangwa se ikora ibintu byayo vuba, ntibashe kuba yafatwa. Ubu ntabwo turabona inkuru yerekana ntiba yafashwe, ariko ibyo biri kukwereka yuko intambara iri kuba none ahantu ni imyiyerekano y'amakampani akomeye ku isi, ndetse Ubushinwa ndetse na Amerika, ku buryo ibingibi nyine ariyo bisa nkaho ari nk'intambara barimo barotsotsa, buri gihugu cyose cyerekana ubuhambare bwacyo. Niyo mpamvu iyi ntambara ya Pakistan nta mogo iri gushabagaza abantu cyane, ariko bari kwirinda yuko ibaye ndende ishobora gutuma ahubwo intambara y'isi iba, kubera yuko inyuma buri gihe haba hari Umurusiya, hari Umushinwa, hari Amerika, buri gihe ni ibintu bihora biri kwizengurukaho. Tubaye tutarakira ibya NATO ndetse n'Abarusiya, none hajemo bino. Turebe aho bigana. Ciao, shalom, na buta.